Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hagakan Rotary Urusao Aratar Posao, Kaseng Hinyotrep Integrated Territorial Organization, Niki Hito, Maulai Circle, Haringka Kajindan Lang Hito Shillong City, Kilet Jurep Yaga Community Health Center, Kebadan Hamawyong. Hagani Kajindan Jurep Kahito, Kalap Bagidan Buon Gijing Duna. Hak Beningkong Kahito Kalap Bagarukam Pentrekam, Yaga CHC, Kamlong Satya Kak Kumikendon Baka Sorkar Kabo, Kata Baka CHC Kede Bendan Sangut Ki Doktor, Kata Bakin Thop, Gynecologist, Pediatrician, Surgeon, General Medicine, ne Physician. Henry Hakane CAC Kebadan Hamawyong Kahito Kalap Berentang Uwe Doktor. Kakum Kindon ki nurse ki dibendan kendaingut kata nyungut ki staff nurse kuwe ki ANM bat kuwe ki PHN. Henry Hangne Kahito Kalap Berentang Sangut ki nurse. Nang ta kijing tia ki dibendan life hotli ndege hito kalap kijing tia ki rentang prateli. Hakane ke PAC Kahito Kalap baga ambulance ru lapha baga let VIP duty baga ni ke bojing bahai ki patba hakapang shitam. Kini kinang yalam Kahito ki penpawa jus ngokya da ka boong batang hangni akhap sor Shillong ru ka sorkar kampat penbiang ya kejanan kamjang PHC CHC kumnopat ke perkhat ya kejaka sumar kemudian hanong kendong. Tinggiwan hangni matas ni bangilap bun ta kijing duna umdei tang nakaliang jong ka hospital andoi nakaliang jong ki nongpet bat ki nong kini ki authority bari ban pet ya CHC po mo yok na do DHMO DHS bro te kuntahi ngiwan hangni ngilap ba katkum ka government norms ka CHC ka dewan function handrai hangni kebun ba kijing duna kadangi pecha nakaliang jong kijing thia aru Hidon tang ka government norms kadi bendon life totally. Handrai hangni don tang totally. Di nang tapat ki doctors ru kum ki government norms di bendon hinyongut. Di bendon san ne hinyongut. Tang ba hangni don tang iwe doktor hi ban chakri yaki dagi pau hajar ngut ki nong song snong hania po molai moyong. Di kumtahi ngi ung kerpat ka sarkar bat nang niru ngimi nang ne ngin tho ba kas ka sarkar bahkan pendap kata ka jingduna. Kajing duna jong kini ki community health centers kamtam ki badan hene kapsar ladangi ngiro shiro kita ki CHC ki badan sipo nong kendong bakilong kita ki bobes andai da ki tip ki jing sisha pat ki dangbun ki jing duna wat hakum hang niru ladangi pek kinu ki CHC ne ki PHC nin lap bakidang duna kita ki gynecologist ki pediatrician anta pat ki surgeon ni ti kumtahi ni kerpat bat nang ni liai ka dorkas ka sarkar bat si health minister ban pet halor ka ni ka jingduna jong kini ki CHC umdei tang hapo moyong henry hapo ka state juni borokhat hapo meghalaya abe dai bat kini ki quarter ki badan hangni ngila yo jing jor ki priyo ki nong snong sa sini ba wat men yong ba ki liat long khna ni ki one tuition ki one krekot ki mek pa sa ki jing sier namar kajing dom bat kajing latlan yang kini kotar ba mau kiwan kidan kena di drops ki kena bakumna ke shongkai ke saideng ki te ka shong jing sier jong snong te ni kapat si health ministers ba inle kebudan kam lani ngin pha ka dorkas ba mau ngin la ban penkelan no di kinu ki center ki ba ajing harap ka snong kumju ka moyong ba mulai ki bro kwai te kan ni kan long tang jing stang jungi nginang wan inspect nginang yat ngi shikmat ba ngile kebudan kam ba ngin pha ki highest authority ba indai tang bikin syusyong kin syok tulam kin syat high level ki ban le ko humok ki ban pet ki CHC ki badan hasar na kapsar ba kinong snong kan long gajing sok ki nong snong apa pang